Mwiko mwikuye mwiko mwikuye mwingi wa kameru mutyuke tunyitane moko. Maritwa makwa njĩtagwo Maria Njeri Waweru. Ndaciarirwo mwaka wa 1957 na ndaciarirwo itũra rĩtagwo Ngarariga. Ndaciarirwo nĩ mũthuri wĩtagwo Bernard Chege na Wanjiru, na ngĩcoka ngĩthomera cukuru ya Ngarariga yetagwo Bibilioni, na ngĩkinya kĩrathi kĩa 7 na kuma hau ngĩkĩhika. Matiarĩ maica moru tondũ nĩ ndarĩ na mũreri, nĩ ndarĩ na aciari akwa, na nĩ ndarĩ na mũreri tondũ baba arĩ ndagĩtarĩ. Nĩ arutaga wĩra na miceni na nĩ akoragwo agĩgĩthũkũma, koguo mũciĩ gwitũ tũtiakoretwo na thĩna. Nĩ twareretwo wega ta ciana iria ingĩ na no twakũrĩte wega. That means ona niĩ ona kũhika tene ni mimi kupenda, sio ati ni shida ilinipeleka mimi wakati hiyo. Sikusikia baba akisema, lakini kienye nilisikia akisema wakati wa vita ya Mau Mau. Hiyo ndio nilisikia akisema walikuwa kwa kijiji Kamerithu, na walikuwa wamejenga nyumba ya kupanga laini. Alafu wakarudi kutoka huko, sijui walikujaji kwa mashamba, na mashamba ilikuwa ya baba yao. Baba yangu nilimkuta akiwa kwa shamba ya baba yake, isipokuwa naye alirudi akanunua yake. Wakati wangu nikikuwa kijiji ilikuwa na watu wengi na ilikuwa na watu tulikuwa tunajua. Hata watoto wenye wamelelewa huko tulikuwa tunajuana. Wakati hiyo tulikuwa watu wadogo. Ngugi alikuja na vile aliandika hiyo kitabu na akamaliza ikiwa mchezo. Alitafuta watu wa kucheza na akanitafuta mmoja, tukiwa na bibi yake Nyambura, isipokuwa tulikuwa marafiki. Kwa hivyo tulishikana. Nyambura alikuwa tu hata naye mdogo, tukashikana tukawa tunapendana na tukaendanga kwa hiyo mkutano, kwa hiyo mchezo. Na vile ukienda leo uone umekuwa hivi na kesho hivi, hiyo kitu inaenda ikikufurutia, hata inakupea character ukue ndani na utaendelea kucheza. Urafiki wetu tulianza sababu tulikuwa majirani. Hata tulikuwa tumeenda tukafanana. Ukiona Nyambura alikuwa na gari yake ya pickup ya Datsun 1600 na mimi nikawa na kangu kalikuwa 1200, na tulikuwa wakulima sisi, kajembe kulima hivi. Wewe tulikuwa wakulima, tulikuwa tukilima. Tuko na mboga, tuko na viazi, tuko na maziwa, tuko na mayai, na hivyo ndio alikuwa akifanya kazi ya nyumbani, na hata mimi nami nikafanya hivyo. Tulikuwa tukisema kesho tutaenda soko Ndagureti ama tutaenda soko Mathare, sababu hiyo Nairobi haikukuwa watu. Ataweka mizigo yake kwa gari yake, aweke maziwa, aweke mayai, aweke mboga na sukuma, kila kitu ya shamba yake. Tufanye hivyo, tuepelekane kwa soko. Atasimamisha gari yake hapa aanze kuuza, na mimi yangu hapa nianze. Tukimaliza tunarudi nyumbani. Hivyo urafiki wetu ukaendea sana, na watu wakajua tumependana. Na hata kama ako uhai saa hii, uko Kitari nilienda angekuwa amekuja. Kwa hivyo nakuanga nikimumisi sana. Na hata hao watoto wake tulilea sisi wenyewe. Tulikuwa tunawapenda sababu ndio tulikuwa tukituma kwa duka.
ithako-inĩ njĩtagwo Wangeci. Yani nilikuwa maskini, Wangeci alikuwa mtu ya chini. Hiyo pati nakumbukanga tu hiyo umaskini, hatukuwa tunaweza kufanya kitu, hata tulikuwa tukilala hata chini, sababu hata pengine utasikia kwa hiyo mchezo tukicheza na kuambiana tengeneza hiyo kitanda, utatengeneza saa ngapi, unasikia tukiulizana, ni kwa sababu ni watu wa chini. Hata wakati hiyo ilikuwa na nguvu sana, sababu hata wazungu walikuwa tu wakiendelea kuwa manager, kuwa director. Kwa hivyo pengine mishahara ingeenda juu. Tulikuwa na upendo mwingi, na hata tulikuwa tunapendana wenyewe tulikuwa tunapendana sana. Na hata waleo hiyo kikundi ilienda ikatushikanisha na tukasikana tukapendana sana. Na ndio tukaweza kucheza hiyo mchezo, sababu tuko na upendo sisi wenyewe kwanza. Hata mtu akishindwa anauliza ule mwingine, unakuja, wacha nitakuja kwako kesho ndio uniangalilie niweze kumemorize nione kana tulikuwa tukisaidiana hivyo. Andũ ona ta Ngũgĩ wa Mĩria no morĩte, Ngũgĩ wa Thiong'o no morĩte, na acio makĩũrĩte through wa mathako maya maitũ, na andũ angĩ magĩthiĩte hihi na maũndũ mangĩ tũtamenyete. Na kuma hau rĩrĩa twatigirwo tũtiarĩ na ũndũ ũngĩ wa gwĩka ta athaki, tondũ twakiumĩte o mĩciĩ-inĩ, kũrĩ moimĩte mĩciĩ-inĩ ya mĩgũnda na nĩ kũrĩ moimĩte gĩcagi-inĩ. Koguo andũ amwe nĩ makoretwo mena thĩna ta arĩa maikarĩte gĩcagi-inĩ, tondũ matiarĩ na ũndũ ũngĩ wa gwĩka, na hau nĩ mathiĩte makagĩa na mwĩhoko, na ithuĩ future tuonete gũthiĩ kũraihu mũno. Na rĩrĩa gwakinyire ũguo andũ ta ithuĩ twarĩ mĩgũnda-inĩ, twacokire mĩgũnda-inĩ kũrĩma. Tũrĩ arĩmi a mĩgũnda, nĩ twarĩmaga ona ng'ombe, ona ngũkũ, no twacokire kũringana na hinya wa mũndũ, tondũ tũtiakĩigananĩte. Kũringana na hinya wa mũndũ, kũrĩ wathire akĩrĩithia ng'ombe, ta niĩ ndarĩithirie ng'ombe, na ona ndarĩithirie ngũkũ, ona nĩndahotaga kuoya indo ciakwa na ngatwara Nairobi thutha ũcio. Na ũhoro wa mathako ũgĩkiuma, ndiagĩthire na mbere hĩndĩ ĩngĩ. Na kuma hĩndĩ ĩyo rĩu ndicokete gũkorwo ngĩthaka, ndaikarire oro ũguo. Tulisikia baya, na hata hakuna mtu mwingine aliweza kuendelea na hiyo mchezo, sababu kuna watu walikuwa wakitaka akuje achukue, akaona kama ataweza endeleza. Kama kuna mzee mmoja alikuwa anaitwa Gathinji Jeff pale Kikuyu, alikuwa na Kikuyu Country Club, na huyu alituita kajaribu hivi, lakini ikamshida na sisi tukarudi tu. Wakati hiyo nilikuwa hapa, sikuwa nimehama. Hiyo wakati alikuwa akichukua parasenti ya hall, na sisi hiyo parasenti ingine. Hii ilitoka kwa roho. Unajua, ukianza kitu kujifanyia wewe mwenyewe, kuangi na mchezo, inakuanga inatoka kwa roho yako, lakini na unaishika vizuri sana ndio itimise na iwe mzuri. Kwa hivyo tulikuwa tukijaribu sana, na iwezi fanana hii ya kuanza na vile ilikuwa ikionekana ni kitu inaweza enda mbali sana. Iwezi fanana, ni kwa sababu ile itakuja wenye wanajiweza, lakini hii ya Kameretho itakuja hata watoto wa kijiji, wamama wa kijiji, wazee wa kijiji na watoto wa shule. Kwa hivyo iwezi fanana na ile ingine. Kuna mtu mwingine alikuwa akisimama hapa, alikuwa anaitwa Kuria Kanyingi.
na Kuria Kanyingi ndio alikuja akaanza kujenga huko ni kama Polytechnic, na alikuwa rafiki ya Moi. Wakaanza kutengeneza ati anajenga shule ya Polytechnic. Wakaanza hivyo. Sasa kuanza hivyo ni kuonyeshana, ni kuitoa kwa mikono yetu, na ndio hii mchezo isahaulike. Hapo ninaona kungekuwa kuzuri sana, na hata tungepata pesa sana, sababu watu wangekuwa wanakuja wanalipa na sisi tunalipwa, kwa hivyo tungepata kazi. Ulikuwa bure muda mrefu, lakini tukaenda tukilete hiyo pesa kidogo, ni kwa sababu ya mahitaji yenye mtatumia. Tunaweza taka vitu hata ya mchezo, vitu kama hii gitaa nini, hiyo ndio tutanunua naye. Tunalipiza shilingi 5, na unajua shilingi 5 si pesa kidogo, ni pesa nyingi, na mtoto wa shule tulikuwa tukilipiza shilingi 1. Vile nilikuambia, pesa ilikuwa na value sana. Hata ukiangalia vile hiyo theater ilikuwa imeundwa, ni theater kubwa sana, ilienda ikipangwa watu wengi sana. Kama tunachukua shule kama 2, shule iko na watoto wangapi? Si ni wengi, na watu wengine wakubwa wanakuja, hiyo uwanja wote tunajaa. Ingiwachirio ndio watoto wapate history. Mwiku 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 mwingi wa Kameretho mutiuke tunyitane moko tuthondeke ituga. Mwiku mwiku